Ida-Ukrainas toimuva konflikti tõttu on oma kodu kaotanud 2 miljonit inimest, mis on umbes 5% kogu Ukraina elanikkonnast. Uus kodu leitakse kas ühiselamutes, pagulaslaagrites või sõprade ja pereabiga. Kohalikega rääkides jäi kõrvu mure, et varsti läheb pooli põlvkond, kes ei ole näinud rahuaega. Sõda Ukrainas kogub uusi tuure ja kohalike elu muutub aina keerulisemaks. ÜRO andmeil elab Ukrainas põgenikele loodud ajutistel elamispindadel 800 000 inimest. Teine sama suur arv inimesi on leidnud endale alalise elamiskoha lähedaste juures või soetanud enesele uue kodu. Külastasime väikest põgenikelaagrit Zaporižja äärelinnas, mis rajati Saksamaa humanitaarabiga. Laagris elab 100 inimest. Palju on perekondi, kelle jaoks seal elamine on ainus lahendus, sest sõjatsoonis paiknevat kodu polnud võimalik müüa ning sääste uue kodu ostmiseks pole. Kuigi näiliselt on laagrites kõik eluks vajalik olemas, pole seal piisavalt ruumi ning tagatipuks tõstis kohalik omavalitsus sel aastal niigi keerulises olukorras olevatel inimestel kommunaalteenuste hinnad mitmekordseks. Zaporižjas ja selle lähiregioonis paiknevate sõjapõgenikega tegeleb igapäevaselt meie Ukraina kontakt ja MTÜ Eesti pagulasabi humanitaarabi koordinaator Tatjana. They mostly find their housing through their friends or relatives. They usually choose the place to live mostly because they have relatives there, or they just rent apartment, or they go to these social dormitories. These are places for collective living of IDPs, and they are mostly buildings that were used for some other purposes, but then they were reconstructed especially for this big number of IDPs. They live their ordinary life. Some of them found jobs. Some of them try to do their own business or try to restore their own business, or some of them are self-employed, go to university, go to school, kindergartens. They have, by the way, they have preferences. For example, for placing their children to school, they have preferences, so the schools should accept them. Oleme hetkel teel Lisokorka külla, mis on umbes 30 kilomeetri kaugusel Zaporižjast. Saame seal kokku Anna ja tema mehega, kes on sõjapõgenikud Donetski oblastist. Nad pidid maha jätma kogu oma sealse elu, töö ja ära kolima. Selleks, et jalad uuesti alla saada, alustasid nad maasika ja küüslagu kasvatusega. Nende endine täpsem elukoht oli Tooresis, mis on ühtlasi ka see asukoht, kus lasti alla Malaysian Airlinesi reisilend. Мы уехали 8 августа 2014 года. Выезжали, в общем-то, мы на месяц-два максимум, потому что это действительно активная фаза была. Мы своих проукраинских взглядов не скрывали. Саше позвонила его сотрудница и сказала, что если мы в течение суток не уедем, на нас донесут. Мы собрались и уехали. Ничего. Приготовились к войне, оборудовали подвал, наделали тушенки для себя и животных. Выезжали колонной. Под этот автобус собиралась колонна машин, желающих выехать, потому что отжимали транспорт, потому что пропадали люди. Те, кто хотели выехать, ехали за этим автобусом. Саша остановил машину, мы плакали. Подошла к ребятам, рассказала, где танки зарыты в Торызе и в Шахтерске по дороге, потому что вот как раз активная фаза освобождения, чтобы они просто знали, что танки во дворах жилых домов были зарыты. Мы жили в достатке, в хорошем достатке. Сейчас мы прокладываем рельсы и шпалы. Это сложно. И наш паровозик уже потихонечку едет. Саша хочет вернуться. Я не знаю, я сейчас не вижу своей жизни там. Войдут туда наши войска, однозначно поеду. Я хочу иметь такую возможность туда поехать. Сейчас ее нету. Anna ja tema mees on oma elu enam-vähem järje peale saanud, kuid väga palju sõjapõgenik elab endiselt ilma püsiva elukohata.
ning nemad peavad oma elu korda saamiseks veel palju vaeva nägema. Kohtumiseni järgmises reportaažis. Robert Lang, Lauri Levo, Ukraina.